Ya çok evet. Anladım. Evet. Evet, görünüyor da.
þú að komast upp. Nadie quiere reclamar. Step up! Natasha!
테스트 맡기.
Bir ya.
미치기네. Sentís?
Iris! Ja, Iris! Nummer 19 in. Perché?
Þetta markmaður náttúrulega geta að gera í markinu. Time.
Natasha. Only one or two. I thought group has made more sense. Keep it up, Blue! Good job, Marin!
Yo!